Siyakhuleka ke bogogo, siyakhuleka bomkhulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, enhla nasenzansi eningizimu nemaphakathi. Lo phambi kwenu kumkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali lincane ngeminyaka idala ngemisebenzi. Ngiyabingelela ngenza ukuthi kulaba abasha basenokusijoyina, awu iy'namba ziyakhuphuka ngamandla. Siyabonga, siyancuncuzwa abantwana bethonga. Ngiyathemba ukuthi nizowabuka wonke amavidiyo esesiwenzile, nikhomente, nicontribute, ikwazi i-channel yethu ukuthi ikhule. Kodwa ngaphezu kwaloko niphinde nishare le content eniyibonayo ukuthi iyazwakala impela i-useful, bayadinga abanye abantu ukuyizwa. Nishare naney'nkundleni zokuxhumana enibhilonga kuzona ngayedwana. Siyabonga kulaba sebebini nathi isikhathi eside, ngibonga kakhulu ngenza kwethu. I-membership ziyanyuka iy'namba ze-membership, kanti kuzoba khona i-series, ama-series ajule kakhulu azobe kuphela enzelwe labantu amalunga, abantwana bakamoya abathathe i-membership. So lo ma-series umkhulu bewapheka njengoba kade ningangiboni ngingimningi escreenini lokhunjaneni ku-channel yethu. Omkhulu bebhizi akha leyo ma-series. Leyo ma-series azobe ecathulisa abantu abakude abasekudeni ukuthi uhlanganisa inani uma ufuna ukulungisela umoya othize. Leyo ma-series lawo aphinde afake ngisho iy'nsebenzo umkhulu esenazo akwaziyo ukuthi akuthumelele zona zikulekelele esigabeni esithize sakho sakamoya. Kodwa azoba exclusive ngale ndlela esimangaliso ngoba kunolwazi nama-products ajulile esiwashera lapho, okufanele ngampela siwasherele labantu nathi esibonayo ukuthi bayasakha, bayasiphakamisa, basenza sibe yilokhu esiyikona. Ngalizwa kwethu ngaphandle kokuchitha isikhathi-ke, ake singene kwithopic yethu namhlanje. Kukhona into ehamba ivele kulo mkhakha wokulapha esiqala ukuthi ingwarishe ngiyikhehla lamakhehla omkhulu Gwabini. Akuyona into entsha, into endala esinesikhathi, kepha sebebaningi abantwana abafika kumina sebekuleso simo. Kanti mase sekufanele silungiswe noma sireverswe, siyayisinde. Akufani noma umuntu esaphambuka, umlaphi esaphambuka esenza ngendlela yakhe. Bantwana bethonga, la ithopic yethu namhlanje ngifisa sike sigxile umkhulu uzokanabe kabanzi ngobungozi bokulapha isithunywa ekufanele kube i-stage sokuqala ukulungisela izithunywa uma umuntu wakamoya. Kepha kunabalaphi abathi mangabe belungisa isigaba sezithunywa bazilungise, bahambise idlozi phambili. Kunobungozi obukhulu kuleso sigaba leso sokuthi wena uthathe isithunywa usibehavise okwedlozi. Cela ukuyiphinda le ningizwa kahle bantwana bethonga. Kunobungozi obenziwa abalapha abathize bendabuko bokuthi mangabe umntwana efika nje esaqala nje ku-entry level yakamoya, lowo muntu obviously kufanele aqala ahlelelwe imimoya, alungiselwe izithunywa lezi ezimngqwangile, lezi ezimengamele. Kodwa labo balapha esikhundleni sokuthi balapha izithunywa, bona bagxumela basilapha isithunywa as if balapha idlozi. Ebese isithunywa sigcina idlozi sigcina selibehavise okwesithunywa, isithunywa sesibehavise okwedlozi. Kunobungozi obukhulu obenzeka lapho. Umkhulu Gwabini uzokuxoxa-ke lobo bungozi kuyona le episode namhlanje. Cela nenze sure ukuthi niya-like, niya-comment, niya-subscribe. Ingakhohlwa phela ukuthi niphinde nishare le content yethu, kwazise phela sikhuluma izinto ezinohlonze, ezikhulisayo nezivulana amehlo. So isithunywa abantwana bethonga, i-first entry, iyona entry level yawo wonke umuntu wakamoya. Uhamba nje ongqwangwe imimoya, izithunywa zamanzi, izithunywa zentaba. Ukaqala alungiselele lezo zigaba zezithunywa, kube khona izinkamba azidlayo ezizokwenza ukuthi uma ngabe selungiselela lezi zithunywa zikwazi ukuhlaliseka kuyena emzimbeni. I-process noma isigaba sezithunywa zihamba kakhulu ngomkhuleko, zihamba kakhulu ngenhlambuluko. Yingakho uma kulungisela izithunywa kaningi akufiki la ekuthiwa kuchithwa khona igazi noma ikanjani, okuyiphutha elenziwa abelapha abaningi lelo lokuthi umntwana uma esafika efuna ukulungiselela isithunywa, yena bamthathisa okwedlozi, bamlungise sibalungiselela idlozi. Ebese izinto zidamane ziphambaneke, umntwana akhala athi hayi
ngaqala ngenza ukuthi angiboni inqubekela phambili mkhulu, okanye ngathi ngiqala nje ngiya kumlapho othize kwavele kwashabalala konke kwaphela namandla enganginawo. Excuse me bantwana bethona. So leyo nto ngifisa siyi-addresse ngokukhulu ukucophela nangesikhulu isizotha, ngoba kwabanye abalaphi ayizuhlala kahle le nkulumo, ngoba sengize ngaphumela obala ngumkhulu Gwabini ngazoyi-addressa in a public platform like ilokhunjana i-channel yethu le. Izithunywa abantwana bethonga zihamba ngemkhuleko, zihamba amanzi, siyawafakashela amanzi, uyahlambulula. Angithi izithunywa zithunywa amadlozi athumela ama-messengers, spiritual messengers, ukuthi hambani niyotshela umntwana wethu ukuthi akakayohlambulula isalukwazi esithize esimphathele okuthize la kwelasedlozini, kwelasethongeni. Ebese kuzoza umuntu athi mangabe ethonga athongele impophoma ethize esendaweni ethize, ebese kufuneka ukuthi enze njani, asuke lapha kuleyo ndawo athi noma athola umuntu ozomhlambulula kuleyo mpophoma. Omunye alala athongele aziphuphe esemfuleni ohambayo endaweni ethize. Mhlawumbe omunye azatshela ukuthi sicela uhlambulule kanje nakanje nakanje. Yini izithunywa lezo? Izithunywa yini? Amasosha okuqala athunyelwayo ukuthi kuzophendlwa indlela le kuzohlaliseka khona kahle ini idlozi, la ekuzohlaliseka kahle khona ini idlozi. Now izithunywa ke ziyahlanjululwa abantwana bethonga. Izithunywa iyaphela iminyaka umuntu ohamba amanzi, mawufika emntwini kumilapho ethize athi hamba emanzini nasi isigaba. Mawufika komunye umuntu ethize athi asihambe siye emanzini akulesi isigaba sifike sihlambulule. Ngampela futhi nebala kuye kube khona abantu ababongayo kuwena mntwana okade uyohlanjululwa. Uma ngabe usuthongela usubuya lapha ekuhlambululweni, kube khona ababongayo, kube khona abajabulayo. Mhlawumbe omunye ahamba yogeza, kuvisane kugezeka isigaba esithize samanono, mhlawumbe amanono ayizingane. Omunye ahamba yogeza kugezeka amanono empi. Akhona amanono empi, khona amanono izingane ezaphuphuma ezahamba, kodwa khona futhi amanono empi kufike kuhlambululeke wona. Omunye ahamba yogeza kugezeka isalukwazi esithize, omunye ahamba yogeza kugezeke ikhehle elithize, omunye ahamba yogeza kugezeke umalume noma ubhuti othize owayephila kuphi endulo, kodwa owayephathisa izinto ezithize, onezinto ezikhalelayo ezenza ukuthi lezo zinto wena indlela yakho ingabi lula, ngoba loyo malume noma loyo bhuti uyini uvimbile indlela yakho. Kufanele uqale umsuse kani ngokumhlambulula, ebese iyakhuleka eyohlala nabanye abahlambulukile kwelamathongo. Isithunywa abantwana bethonga siyasetshenzelwa, isona sigaba esibucayi kakhulu lesi uma ngabe ulungiselela imimoya yakho before uzufike kwimimoya le, imimoya le yamakhosi, imimoya emkhulu. Mase sikhuluma ngabeluzi, sikhuluma ngeinzunza, sikhuluma imimoya ekudala leyo. Uqala ulungiselele nje foundation nje yezithunywa lezi zakwi-entry level zemvelo. Now abalapha abaningi-ke baye bathi mabebona isithunywa esedlozi, khona isithunywa sedlozi ukuthi kini kwakudonswa ngamuphi umoya, kini kwakukhona isalukwazi esisemisa isithunywa sentaba. Leso sithunywa ngaphezu kokuthi esemvelo, intaba iyimvelo, kodwa sekwesasedlozini ngobani khona isalukwazi esikumbethe sikungqwakile wena, esesikhuleka njalo entabeni, senze izinto zenzeke. Sithi masikhuleka izinto impendulo ziqhamuke. Kwakukhona ikhehla lakokwenu elalivuka njalo ekuseni lihambe liye kuphi, liye ehlathini, lifike likhuleke ehlathini, lifike ligcine amasiko athize ehlathini odonsa ngesithunywa sani sasesigangeni. Kube khona isalukwazi esasikholelwa njalo ekuthenini sona sivuke ekuseni ngovivi sihambe siyogeza kuphi esizibeni, esizibeni esingangeni nombani, kodwa yena lokho ogafike njalo angene owayiphile endulo, othi mayisevuka phezu kwesabelo sempilo yakho akhombe ukuthi indlela yakhe ihamba kuphi. Lokho sekuyakuphoqa nawe njengomntwana wethonga ukuthi futhi indlela yakhe iyogcina khona lapha esizibeni, kodwa manje lesi sithunywa
samanzi ugogo wakho ayehamba ngaso hlapha abalozi basemanzini ebabemenza ukuthi yena avuke njalo intathakusa ahamba ayogeza emanzini abuye nje akhuleke emanzini ageze abuye akhuleke emanzini ahlambulule abuye. Uma esengqwange wena akusagcini ngokuba isithunywa semvelo abelusi sekwesedlozi ngobani ukhona oyigazi lakho owayenjani esebenzisa leso sipho engqwangwe leso sithunywa. Ngijule kakhulu bantwana bethonga lento. Ngithe nje ukuthi ngiyithathe ngiyibeke at an academic level ukuze si-expose labantu ababuye bangahambisisi izinto ngendlela. Kodwa more than anything sivule wena amehlo mntwana wethonga uthi noma u-inquire izinto ubuze izinto uhambe uyoconsult ebantwini abahlukahlukene abasizayo abaseduze kwakho ukhulume kodwa from a position yokwazi nawe ube na something okuphathekayo ukuze ukwazi ukuthi ube nemibuzo. Ku-consultation uba nemibuzo. You don't just take noma yini umelaphi akusho akutshela yona unless umlaphi eshaya ngqo. Abantu manje umuntu oshaya ngqo ngisho ekuhlolela nje ufisana ukutshela izinto nawe usuzazi futhi owazi ukuthi awuzenzanga kodwa kade wawutshelwa ngazo. Kodwa umelaphi kufanele engage ni-interactane ni-build i-relationship naye. Kungabi umlaphi nje ngokuthi ukhuluma namakhuluma ozemithi noma ukhuluma namakhuluma ozokulapheka kuphela. Cha, kumele ak-understand. Ingakho mina ngino-YouTube channel, WhatsApp channel bantwana bethonga la esi-engage khona nje isi-interact kodwa ngi-prioritize labantu esengibasebenzile nalabantu abathathe i-membership kaMkhulu Gwabini. Bona-ke ngibaphendula uma benamaphupho beney'bonakalise bangas-understand kahle ngeke ngiba-prioritize-ke ngenzela ukuthi phela ngiyabazi ukuthi abantu abanjani abangibhekelelayo abafuna ukubona i-channel ikhula aba-contribute-ayo on a monthly basis ngokuhlukana kwezigaba ze-membership. Now nayi-ke la ejula khona-ke eshintsha khona lento angithi sengichazile ukuthi izithunywa zilungiselelwa kanjani. Umthandazo, umkhuleko, ukuhamba iguqo, ukuhamba ukujoyina mhlawumbe ibandla lezayoni uhambe yabo sifuna umuntu active isithunywa because nazo sisuke sithunyiwe asifuna umuntu ohleli phansi. Kodwa uma uke wafika kumelaphi ozosithatha lesi sithunywa as if idlozi mase usulungiselela idlozi once wakuphatha igama elithi idlozi wokwazi ukuthi idlozi is synonymous nezilwane ezihamba ngenyawo ezine. Angeke ulungise kulutho ledlozi ngaphandle ukuthi kube khona isilwane esihamba ngenyawo eziwu-4. Kanti isithunywa silungiselelwa kakhulu ngezilwane ezinjani ezihamba ngenyawo ezimbili. Isilwane sokuqala kuba uwena mnikazi ombethwe isithunywa, wena muntu, mina Mkhulu Gwabini ngiba umuntu oqala, isilwane sokuqala esilungiselela isithunywa. Isilwane sesibili esihamba ngenyawo ezimbili kuba yini? Kuba ijuba endizayo. Abanye bathi inkukhu, ijuba. Yebo, inkukhu noma ijuba qobo, pigeon. Izinto eziphakamisa isithunywa ke khona la uMkhulu Gwabini athi mangabe kusebenza khona asebenzisa ijuba elimhlophe. Kube khona izinto esizenzayo ke eziyimfihlo yakogwabini uzuyibona emhlazweni sewufikile siphinde sidedele futhi ijuba lihambe. Isikhathi liphakama lelo juba nawe izithunywa zakho lento zakho ziyaphakama kakhulu. Insebenzo ke ijulile zaMkhulu Gwabini mangabe sikhuluma ngesigaba sesithunywa. Now, mase ukhuluma ngedlozi, awusakhulumi ngento ehamba ngenyawo ezimbili. Usukhuluma ngento ehamba ngenyawo eziwu-4. Usukhuluma ngani? Usukhuluma ngomswane edlozini. Kanti ithunyweni awukhulumi ngomswane kakhulu. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngeenyongo zalezi zinto. So uyabona kubungozi obenzakalayo mangabe wena usuzoya kumlaphi uqala nje ukuzolungiselela imoya yakho. Kufanele akulungiselele izithunywa ngokwezigaba zazo zonke ezikungethe ezihamba samba ezivuke kuwena. Kodwa yena angakwenzi lokho kwezinkukhu. Afuna ukukufaka ezimbuzini zisuka, afuna ukukufaka ezilwaneni ezihamba ngenyawo eziwu-4, afuna ukufaka emswaneni isuka. Lapho uyohlala uneziphandle ezimanzi. Uyohlala uneziphandle ezimanzi ngobani? Isithunywa siyagijimisana, siyahanjelwa njengoba ngibalulile earlier on ukuthi isithunywa uyawuqeda u3 years 4 years. Udlala ukuhlambulula nje sona ngokwezigaba zazo. Cabanga-ke uma usuqala ukuhlaba isuka ukuthi uyohlaba kuze kube yinini. Baningi abantwana bethonga abafika kumina impela benganeme bengaphathekile kahle ngesimo sokuthi abantu abayakubona ogobela abayababona babaqalisa nje isisuka ngezilwane ezihamba ngenyawo ezine. Babaqala ngemswane, babaqala ngelokhu nalo bayabahlambulula.
bayabageza bayalungiselela ba offerisha i-treatment yedlozi kwilokhunjana yesithunywa. Baphambanisa nje lapho kwaphambana unomphela. Leyo nto kunzima ukuyireversa. Uphinde utshela isithunywa ukuthi hayi wena isithunywa awulona idlozi. You don't dictate as isithunywa, rather wenze njani uyayalela. Idlozi dictate. That's why idlozi likupha malifuna umsebenzi walo idlozi likwenzela inhlanhla manje likunikeza amandla ukuthi wenze lo msebenzi. Idlozi ke leyo. Kodwa isithunywa uyasisebenzela uyasifukuzela before idlozi libone ukuthi si-right, usu-right lo mzimba sengayo kwakhela khona, ebese likwenzela izinto ke idlozi ukwazi ukuphakamisa izinto zakho ngendlela. Ijulile bantwana bethonga, ibhlungu uma usulalela umuntu osehambe indlela for years. Akubaleli ilwana seyihlabile ezihamba ngelwana eziwu-4, kodwa lo muntu njalo bekufanele ngabe kufuze ngabe ulungiselela isithunywa yonke leminyaka, izithunywa zakhe ngoba phela umuntu ungqangwazi ithunywa. Bantwana bethonga, ngizocela ukuthi ngibambe lale. I hope iwavulile amehlo. I hope izolibuyisa ithemba nakulaba ahlamba abasendleleni e-wrong. Basheshe bakwazi ukubuyisana nogobela babo, baxoxisane, babuyisane, balungise indlela abahamba ngayo nangendlela abenza ngayo izinto, ukuze ekugcineni kosuku bakwazi ukulapheka labantu abakungqwangile, bakwazi ukulapheka, zikwazi ukulapheka lezi zithunywa eziqoqoshe kuwena. Ngizoyibamba nje la, hopefully sizoba ne-second episode maybe. Masivele isidingo kwi-comment section, ngicela nisho ukuthi mhlambe kuphi umkhulu angakubalulanga noma ikuphi mhlambe ngifisa umkhulu ukuthi akubalule. Ziningi bantwana bethonga izinto esingakhuluma ngazo kamoya edlozini ezisi-affecta on a daily basis, ezisi-affectayo ebusuku, zisi-affecta emini, zisi-affecta ntambama, ezenza impilo yethu ibe miserable. Kanti akufanele ibe miserable ngalo ndlela. Umkhulu kwabili ihlala esho njalo ethi akunzima ngale ndlela esicabanga ngayo, akunzima neze. Kulula ukulungisela lezi zinto, qha nje kufuneka ukuthi uthole umuntu onjani, umelaphi olalelayo. Hayi umlaphi otshela wena ukuthi sizokwenza kanje kanje. Umlalela amaphupho. Ngathi ungawalalela amaphupho umlaphi wakho, okwazi ukuthi kuncane ozoku-achieve under lowo mlaphi. Once wanomelaphi ongawaphendula amaphupho akho, ongakutshengisi ukubaluleka kwamaphupho akho, usuke usazothi ukuphazamiseka kancane kule ndlela. So awuzama ukuthola umlaphi onesineke, okholelwayo emaphupheni, ngoba azi inkulumo zasethongeni ezingageji. Iphupha ligeja, alikho iphupha eligejayo. Bantwana bethonga, lo umkhulu kwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseladala encane ngeminyaka, edala ngemisebenzi. Bantwana bethonga, ngicela ngiqhubeke ngithathe i-membership. Sengishilo ukuthi kuningi besinye series ebesisebenza kuyona for 2 weeks, ezoqala nje iphume mhlampe ngokuqala kwaSeptember. Kodwa kuzobe kuyama-members only nje, members only. Yes, nama-general members ngizobe ngiwenzela ama-video, kodwa kunama-series ajule kakhulu, aphethe iy'mfihlo nama-solutions nje, namalokhunjani, ama-solutions azo zonke iy'nkinga zakamoya esibhekene nazo. Mkhulu kwabini lo, Camagwini.